Programiranju u Pascalu, linijska programska struktura. Zadatak. Date su stranice pravougalnika A i B. Izračunati obim, površinu i dijagonalu pravougalnika. U ovom primjeru, potrebno da unesemo stranice pravougalnika i da izračunavamo obim, površinu i dijagonalu pravougalnika. Stavit ćemo ime programa i definisat ćemo promjenjive. Var, stranice neka budu A i B, celi brojevi, onda će i obim biti ceo broj i stavit ćemo veliko i površina će biti ceo broj. Sve ćemo to staviti integer. Dijagonala neće biti ceo broj, pošto se računa po Pitagorinoj teoremi i koristi se funkcija za korenovanje, tako da ćemo staviti da je dijagonala real. I glavni program, ispisat ćemo poruku, write. Unesite stranicu A i stavit ćemo readline A. Isto ćemo raditi i readline B. I unijeli smo stranice A i B, sada možemo izračunamo obim. Obim se računa kao 2 puta A plus B ili 2 puta A plus 2 puta B. Površina pravougalnika A puta B. Dijagonala se računa po Pitagorinoj teoremi i dijagonala je jednaka kvadratni koren iz A na kvadrat plus B na kvadrat, znači možemo staviti A puta A plus B puta B. Ostaje nam da ispišemo rezultate, write line, obim je, i stavit ćemo O, površina, P i dijagonala D i stavit ćemo to na dve decimale, recimo 2.10, 2.2. I stavit ćemo na readline da sačeka da pritisnemo enter i kraj programa. Pokrenut ćemo ovo i unesite stranicu A, recimo 4, unesite stranicu B, 3, obim je 14, površina je 12 i dijagonala je 5. Ovo je znači onaj pravougal sa stranicama 3, 4 i 5. Pokrenut ćemo još jednom i recimo unesimo stranice 12 i 8. Obim je 40, površina je 96 i dijagonala je 14,42. Ovdje smo stavili A puta A plus B puta B. Pokazat ćemo kako je da računate kvadrat. Naredba SQRT je skraćenica od square root, odnosno kvadratni koren, a sada ćemo samo staviti kako računamo kvadrat, samo SQR. SQR A i stavit ćemo ovdje SQR B. Znači kvadratni koren iz A na kvadrat plus B na kvadrat. Pokrenut ćemo ponovo, hajde opet ćemo staviti 3 i 4, evo.